Abenyani dia kejagum manijingum kumo ejana so kumo ejana so kumo sayabana ejana so kumo ejana so already adia chiebia kumo minim se kuku so shisha kumo enyadana uba chicha kumo na minim se obi abenyane dia kengagum manijingum kumo ejana so kumo ejana so kumo sayabana ejana so kumo ejana so fireball rastaman matiasi krom kumo brabesha mafifia toso kumo mabasia mechato so kumo metadia eyato meso kejagum manijingum kumo ejana so kumo ejana so kumo sayabana ejana so kumo ejana so kumo ejana so Eyampasa yebana ejana so ene yefiada ebe me yetiefo nyina ha emobi pia kwa be bronson say we ya transfer goodie mo nsema ya to the Liberty PM Power Sports mene mabedwafo ya transfer yede som from Sabre ya kopem se no nan ebebo na yeberuam ewa manfo kroso ensema wotu a efre amanone be nyina obete prof ne nkansa wo ye ho adwuma enso ediama na unum se FIFA Club World Cup no guso a etwago sisi de moye she moye de yeberuam na updater efrum ebe nyina yama wonso no waso etimi atibi na transfer update latest feelers nyina yaboaboa no a yedi free clubs na so ye eba be somo na wiei na onso hu team a support wa manane so far players bay and I like so metimi ababe si akan eriama boboku a o support ewo amanfo kroso we any afufro be kan wa manane and ya transfer yedi monsam enso ebesom we show so yebe fi sem ne doso pa Ghana una sa transfer window no enso abie e moye de Kumasi ASANTE KOTOKO ashase e on value players bi na monsam say enetie na from enro be nyina players bi attach down wa omo justify your inclusion ewo Kumasi ASANTE KOTOKO so ye players be ya ye de mo enkomo enso ebetimi abro na justice blame won some latest be any free ho enso eba coach Prosper Nate Ogum ofri ASANTE KOTOKO bobo konumu enche ye na won some say enetie we any afofro bi KOTOKO ene aboa no a ye de ebro coach a ye fan say Didi Dramani has a folk new coach na ka championfo say transfer no omo hold on kakra na ono ankasa enya abotre na yebo wura mu na ede munsam enso etimi abro baby any ghost stars nso asane players pao na players bay na baby any ghost stars so far officially ometimi asane wo mo we any afufro bi account na Sabre yes won konya yede free fie ebe som enawie kopem se no na bebo de efisam any amano nsam ena yede ba besom oye dwumade so na yebeko na yakwaje amano nsam from prof wo na also what the ekoso champion my bogati atranse sports MP ewie obetenene o show so mediane obin Robelowski yeram na yakwaje amano nsam no enso etimia bro ene fiada prof assalamu alaikum wa alaika be ma se bibia bokode alhamdulillah
Nyame ado me ho ye pa. Yeda obo ade ase. Yeda obo ade ase. Me ho den pa. Yede otwedi ampo Nyankopon. Oh yes. Na daroma dane de na obo ye ho ban. Ene watumi akosoma ba. Me sin ne sem no aba bia me koba me se me honam nyina ye me ya. Kwan no wa. Me twi mu kakra be ma ne tie na setam no abi timi. Tinema ntimi yanko. Okay. On se me ntwa ntoro. Oh yeah. Man timi yanko ba che. Okay. Ba ye me de ofie. Se mo de motumi ye no ofie. Yeah, man timi yanko. Nice. Se wo hwe Islamic calendar na. Yewura 2026. Okay. And then first Friday ewo 2026 ewo Islamic calendar. Yeah. Oh, okay. Na mo koma ni mu pa. Islamic calendar dey. Ye koye ni pa. Se mo Christmas no mo de awie. Ya di nyina awie. Okay, akaya ne de no. Aka mo de no. Okay. Enche beba. Ye de be bom atrimoden pa. Ye de be yima konko. Ye de ho be jim. Yeah. Ye de ho jimo. Oh, okay. Baloski. Prof. Assemble for Togo eba. Togo. Yes. Ye hwana no ha ya. Ye hwana no ha ya. Okay. Report to amete say. Coup d'etat. Yes wo Togo. Sa. Yes. The eba no. The eba no. Wow. Omusua Burkina fo no. Wow. Yes. Wow. Eba se be ha adwen. Na videos na me hu omadim ha no. Ha adwen pa wo hwesere. Omo hwehye niam okay. Ha adwen. Eti from what channel was the latest na start ya stores na start a flow. Yeah, na a flow. Okay. Enti we dey me dey abehwima. Okay. Yes. And a fiada. Yeah, na Friday. Ye be jema ma. Yeah. E krom ya de enye wa, ye nim de ekoso ama no ne. Say FIFA Club World Cup there a mem ane bono. See are taking shape. Okay, you see there e mo ye de pa. The mem ane bono e yi o mo ho. Yeah. Akasefo no guso o mo yi o mo ho a. Na film. Oh, okay. Wadaga Sabranga Chi house on my 6 Africa team said o mo yina, o mo yina frame. Elali guy. Na e backup Champions League guy. Enti eno no ye beka so mo ye village champions. O mo village champion. Na chese hankwan no mo di o mo nkwe. Yes, o mo hankwan. O mo tukwan ya o mo ntime nkwe bibia. Ba enye ba de enya kumasi asante kotoko haso folk ni crowds aka. Se o mo timi keka ho bia nke beboa ye pa. LL film. Oh, okay. Wada Casablanca film. Okay. Mamelodi Sounders film. Esperance. Omuso film. And so for the 4 teams na kwaye. Omunyina film. Omunyina ba kumpa ntimi anko. Okay. One of 16. Okay. E handwin pa. Nti aka bogus na. Yeah, aka bogus no. Oh, okay. Wow, omu na ye omu dia. Omo mo ye hwe wo mo. Yeah. Na Facebook dodo na gina so mo ehwe ye. My Liberty FM on Facebook. Ye njubede ni dem TikTok. My Liberty FM on TikTok. YouTube. Bibia edidem na ADB ena se adwuma ni nyina ediama ye. Ti ye mo ADB abaso se ye social media no or handle ni kama ediama ye. Prof. Ebi ase nyina eti we wie. All right, eti yankon crofol kosna yankofa ensema chese puremo fompa enso enfam no ewo dwumade enso ADB pache yanya hyase tie ne quick the address ese ye eyesa eti yankwani na pipia enso eti yakaba yanya hyase die na chese ye hyase edi FIFA club World Cup dwumade na se enya saketwa games no ene yampo group stage matches na enso timewie na 2 teams ya eno mo koyen ene ye 16 teams now enso team afima aka 16 teams ene ma menye simple enfama na ene so group A yenya tima ye fem Palmares oni pomoko a ye Inter Milan ene qualify run of 16 from a group stage ewo FIFA a club World Cup pro ene so group B yenya omutima ye fem PSG womni Botafogo ene qualify and so group C yenya Benfica womuni tima ye fem Bayern Munich and qualify oko aye group team yenya tima ye fem Flamengo womuni pomoko fantasy and qualify and so aye group E ye benye Inter Milan womuni tima ye fem Monterrey and qualify and so eko aye run of 16 and so group E na yenko aye group F yenya tima
Just say fellow, I am Borussia Dortmund. Woman from easy and a qualify our group for young group T, young Man City. Woman you put Mokwa, you fail Juventus and a qualify and our group T, young group H, last group, young Remadin. Woman you put Mokwa, you fail Ahila and a qualifying and a call. I am run of 16, our FIFA, I club wake up pro, I 2025 and yan Sanketaka, 80 fixtures now, Nayan round 16, I Timsia, and almost Timia Sha, Enema and so Timia command, 80p for second and for you to swear. Now, yan Tressady, I didn't swear Timia attack a shepherd, now any so called run of 16 games on a palm, just Mrs. Wintermount. Na ene apostle pa na se apostle pa na manjapae enti mamema na njeta na chese yenkwerim sa enti ene sei ene setie our run of 16 na Inter line ebi shetima ye fem forminensi na omunjaponi our run of 16 ye penye tima ye fem Manchester City omni ahila enti pepani enti ayaskafo ene kwakosia ye penye Palmeiras womani Botafogo and a Brazilian derby. Side chemistry to draw your Benjamin Benfica against a Chelsea and also a run of 60. Now PAG, a Paris Saint-Germain, woman Inter Miami, and so special a run of 60. Your Benjamin Flamengo, woman a Bayern Munich and so special a run of 60. Your Benjamin Remonte, woman a Juventus and so special a run of 60. Now yanya ayem Borussia ayem Dortmund woman ayem Monterrey na amunso taponi entiwe a run of 16 a fixtures Tamia Duma a Saturday and a games and soon pay Timia Basso and when games Sibian Toka and then a fair day and a FIFA a club wake up games and yet a bin soon pay Toka Yamia Duma a watch them and a games I say anyone soon pay Timia Kama Nasa Ben so to pay a FIFA a club wake up games I won't say I'm dear Toka ewa tumani so anya Sanketaka 80 pm KM ayi na tima ye fe ayi Bayern Munich no wo mo kwahia Benfica ama omote kam ni pem so na ene report one FIFA enso aso empanse wo mo si omo op investigation amis ayi die game na to dwa against him na se Bayern Munich against Benfica na omo sin wo mo suspect say aye match fix me aye time and time go ni team no na avoid che woriga enso KOTOKO the group na be second enso Chelsea no enti anu aye nkama aye FIFA enso eba on Bayern Munich against him just a friend Benfica, and tell particular camera, and so to me to draw to way and so young Kama, a FIFA, and so I'll say about and I'm a tell one some and so tomorrow, I will community swa, and young San Ketaka, I feel young call, not Fatiaka and Mammy, not Pimpens to 18 Yakama, not any report one. Free Atalanta, a Cristiano Ronaldo, Dos Santos Savaro, a Pereira Bemai, or just on Yamradan. Na Ronaldo epesite ayamre Bemai Senepan Koye na Etoba bi among force dabi I was say game no I was say what timi akwa time sense etu papier emoyden enso tamano okontima yefe a nasa edema nkoye kwa emfama no sense ene wa kunku tase wa pem so a aye trophy wentimi enjebi ewetima yefe a nasa na ene report wa pansem na no minu ten kamose apprentice fe Ronaldo and all say 1 year contract and tamotima yef anasa and bibia and so to be official and to openia yef Cristiano Ronaldo and 1 year contract no 1 year sign and tamotima yef anasa nano buka amount asese and openia yef Ronaldo or person oyen record na opeso 1000 goals and on a football career and they was 938 goals
938 goals and a current to a penny. Ye fe Ronaldo and so Timia and a checker one person of Boca home next to a Timia ASANTE 1,000 goals. Nabi Penso Timia Kama an Indian. Are you 1 year contract now or penny and so Timia saying I will Penso Timia Kama na and the Chinese car. Kese Ronaldo are you 1 year well quachi and you could bottom up. Ewiase ka atese bumba ye teni na ewiase ebumba jabi na emoyetin yentema bionom sansa enesika manfo chikom potom ne bema chasanya sanketo akra na ene yeli afi na se chasanyame yantoma banisia isalmete na Ronaldo wachi 400 million euros ede kunu potom na bienso timia kama enu year ayisika na so pedie fe Ronaldo enso betimi achi ewo anasa na monthly wa pedi 3,304 million euros and our banchi afero ayitse Ronaldo enso betimi achi na weekly na se na on 7 days wa ben 7.6 million euros 7.6 million Idosa and Ronaldo and so be timache na a day na se atiache one petty £1.1 million euros and a bunch of Ronaldo and so be timache na hour say a beer 1 hour beer what you betting I 46,300 euros and also be timache na minutes say a beer 1 minute 772 euros 772 euros and 1,772 euros and a Ronaldo also be timache I pay our beer na seconds aya na mintraso and sametra studio asu anya sanketo bema chesesika Ronaldo kwa chen akudu bottom masa enyem kwata sika no moden na makancho say eni saupatima yef anasa our 15% ownership eni team nankasa oka ho na contract win sign on and say and mpedimfo say yem fon tutwa na omese se kuchia on se nano pedia ye first for pieri omo papa paro eni se omusi se papai anso se team ni eba be sampe e bia just o see ewom se ene team eba sampe a opere for Ronaldo na sampe na opero so try to start pen na boa na o say yes okay and sa champion ko for na all just o see anso o ma enya sanketaka no Ronaldo one so the contract e hun sensem no na mete WhatsApp anso tama e wa twemane so enya sanketwa na ene empanimfo say say ene anananda bi na se wetie e simple na ebe obiapa ayen Saudi na chese wonam Saudi kromo chese wonam crap wonam chese ba bia dia won pe team as sponsor na chese team no oboya was it me sponsor anasa because of Ronaldo and also we pay 60 million euros because of Ronaldo we pay 60 million and so on anya seketokra na en Saudi ayo professional league no say omu kwachi edi somna so a bonus 8 million euros and so beti edi aka ho na penso timi kama na ene say omu timi qualify and so Asian Champions League na we pay 6.5 million euros as a bonus 87 fansia masoba ya shwan hwamesu sense etase sika Ronaldo yeyina nipa na sika nipa ba kokko chaguru botom no atena ro pa Ronaldo wonu so ene contract wonu so timia san sika betima pempemo ana mete wansam enso temao ewo twemade su ene wie a bem PM power sports the 4 wise mayenya tracing ana mete wansam enso temao ewo twemade su a enya seketakra yento se na bi penso timia kama mami kontima ye felivo po so ye na ene no botem no oman san players papa enya san ketwa so twe season ya na se yenya
shase na aye transfer window yes aye be Liverpool team no massa aye crazy enso temamo na ene omansan players e maako enum na omansan benchi a ye fam for na wait na aye 115,000 and 5 million euros and as a bunch here, you have a foreign one so quantity with Tima, you have a Liverpool team room. Now, a billion bunch here, you have Jeremy from Pong, one so tell one more answer Sano, 29.5 million euros. 29.5 million euros and Jeremy from Paul once a Mexican Ecofano near Billion Buncher Yefe Amin Percy once 1.5 million euros. Hey, Abraham sa ebi be jamio wa benchi chasing 115 wa be so 1.5 100 pa na Milos Kekes so teno 40 million euros and a bunch of friend chase one so a bunch of Milos Kekes and so akwati ewo tima ye fe Liverpool wo mo topi and cover bunch na bunch of joking mama Delphi 129 million euros and a traffic Liverpool team and so the cover bunch 80 in all 216.5 million euros 216.5 million euros and a traffic Liverpool team and penny I have 5 players almost to ultimate penny ever more. We never walk alone. 80 Namia to my necessary. I feel Omuna J. I have premier almost a mountain die. Now upon this players winner, I pay a parcope or we keep pay a parcope. Trent Alexander-Arnold and Efremo, Steve Mohamed Salomon, Virgil van Dijk, Alisson Becker, just a squadrina, all the key players at home, and a Namakova Pantia, your friend from Ritimina, and Swatria Pantanese, almost some target, a river, a champion striker, and a tumor, your friend Liverpool Timno, almost and I'm a dear to car, I want to money so. ADP young queen na fad ya kama mi na pepen so tim ya kama na ene report wa anus passe na sauko is a jamai ayu bondisri kana sesian o wo so mo features ron anso tim ba nyame ya to next 2025 ayu 2026 ayu season na amin for first game na say match day 1 ye benye tima ye FC Bayern Munich wamani RB Leipzig na that particular game a busy Friday at 8:30 p.m. at Bayern Munich against Leipzig and a betting season as our my friend Germany na ye benye tima ye friend Bayern Leverkusen wamani tima ye friend TSG Hoffenheim and so ever almost able to be first Liga of the season enter Frankfurt emission pomokwa ye for winter premi ye benye St. Pauli wamani Borussia Dortmund ye benye tima ye first sporting club Freiburg wamani pomokwa ye for Osbeck and so ye benye tima ye fenom I just a man so far, woman FC Cologne, and so te peponi, no Borussia Mönchengladbach, woman Hamburger, and so at a pony, at way, I games here, Namia Tuma, not just a match day 1, and so met me out to car, na Union Berlin, Abishatima, ye first Stuttgart, ye Penya FC Handham, woman you put Mokwa, ye for Wolfsburg, at way. I have fixtures match day 1. I was German Bundesliga and the Premier General Bar and the German Bundesliga. Almost to the annual picture and I'm a Tewasam and so tomorrow. I will to money so and your secretary me Patopi Bama young Conme. Na anyone so to me come on. Na Olivier Giroud was the one yamrin. Na and the report to a few fans at a panse. A Lee and a pantia. Yef Olivier Giroud 18 come on. Send me a Tima painting and so trapper. Not was a boat for the Montiva. Yef a Lee. Na anyone so to me come on. Was it Bema? Was it me Yamrin?
emfomo ni podasani e wasa so da obeka da nkoma entompani a ye fer ayetesen Olivier Giroud was system fame wonyemre ento pego so padwuma ento opa Europe once again na opesi akan entemotima ye friendly na enema enso atumi aye kama we aye Olivier Giroud opa tesimu nyina ebe padwuma entemotim na ye French ATP Pianso yenkweni na enema so timi akama etinedie millions kekes one year eti Liverpool we never walk alone omuni bearo apentra jatam saro bo enya sanketa kwadai ene so pense enema nkwenti na so pense makacha wata se aye 40 million euros ene tiba fete se empoboku a ye fe Liverpool ene ko for pantewe aw benimo fa enya seketa kwati million kekasinie aw Facebook no so ene wata so wa jatam sa chesa pante nyansa nketa ka yenkwe na fota kama mie na yempota utasa na pepe so etimnya kama enti onyati the moment ya wobeti here we go answer for kwasan me na answer answer for kwatima ye from Brentford omako for Bantia ye from Christian Nogard enti wanu ene da face pokono soro enti Arsenal enso san ba ko 11 million euros we compare pounds 11 million pounds ana Arsenal ene ko for Bantia for Christian Nogard ye nyame ya to nensese wan so be say answer team trophies ya wo be brem wo be konkoden akoyo trophy from us no to mo sample motom alata momwe wo mo se trophy de yen to menje enti appointed be try so pity me trophy enta motima ye fe Arsenal ana emlan anin campaign so pity me che yen kwani me enta me publishing no pania ye fe obi Robert Loskin enso toso na bi penso timi kama na Loskin Wuka Pantia, ye fe anta lalana. Na wano ene pe Facebook no so no. Me kind pa. Wa say ye bema baby. Oh okay. Wa me ni na odi asi. Na che se dwuma na si dia ma no. Oh nice. Oh nice. Na Osiaka di Liverpool. Yeah. Southampton and Brighton Hove Albion. Sa pepe. Eti wasi adwuma na ye. Oh okay. Afedie odi asi wa bre. Odi na ade na go. Yes, na ade na go. Oh fine. Enti Adam na lana no. Oh, na oya ade sana. Media na menchira nwo. Oh na nya bad. Sa. Nya bad at all. No bo ni bo. Adam la lana. Obe penny do say wie. Nice one. Oya de. Oya de. Ntuwaro so wie. Oh yes. Okay. Kama. Obo bo akwara ba ku bi. Na akwara ne kura no e wo mfinfin wo no. Oh okay. 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 Kama pa. Akwara no abu agum no be ha adwen pa. Eti akatu sodam dasi eti biyankwa na fode akatu sona memfasini yankwa ne bia so timi akama eti operi mi ba to menko na mama wie we dia ka menu na wie na abanti efe no eti se Nico Williams Ghana ni na also free Spain no. Okay na last week me catch out say just say ukọ eyo man a ye face pentime fe Atletico Bilbao. Yes. Omuko kwa pai. Omedwa. Oh okay. Ate ya kodai kese Barcelona foni din komo ase won Philip Barcelona. Omo dodo no. Yes, omo dodo no. Okay. Omo defend sa. Omo de takrabi nu na som. Ena mo stadium Copa yesi. Okay. Ena Barcelona team de oba wanya de kwa La Liga betima agi. Copa del Rey betima agi. Champions League betima agi bi. Okay. So mo dada kodano. Omanka say Barcelona team na obema sika wom ane de omanka ndo sika se no manfa. Oh okay. Omo say be wow te so many day na waka say imagine against a Barcelona how intensified and game is it. She woni aketwa. Yes. Lami Yama he fans awoje Pedro mo. Oh okay. Te na omo de dodo no. Yes. Nwa eti mo Atletico Bilbao funu dwae. Okay. Eti Southern statue na omaye oma draw mo se de omaye kudus ewo eye nkran no. Yeah. Na omaye bisa de mo ni nua na Ki Williams ne woni Ko Williams. Okay. Eti na mo ko be pa ne de no. Oh. Yes. Na je se bufa ba mu ampa supporters na dwa. Yes o mo dwa.
Oh, so want to me see I can have football. No kwada nyina. Nti edu ba bi so supporters mo nya abotire. Final of us ko ne hardly. Mo nya abotire. Omo say hard. Ntom ko be pai. But omo sha pens number so na 4 karam. Okay. Aso mu susi kasem of form kakra. Won twem ntimi an register ba mo ntimi an san an register no. E no ma san so call restore. Oh, okay. So ma call restore. On say supporters ni bit art no. Yes. Do ma san so akoye. O ma san so akoye. Oh, nice. Eti wo hwa ase wono no ntene for now no e new. Esini Inaki William de no. Okay. Because see no we no na quick na e no mo sa akoye. O ma sa akoye. Yes, o ma akoye. O ma ya de. O ma call restore kama. Eti say see no ma restore. Ya o mo hwe say new. Na so sa se bi o mo se da bi o mo sa paper. Ha. Okay. Eti de first time to stand me na yenko enim enso ho. Na Loskin. Ene die Barcelona die no. Okay. Once I catch us a Spotify company. Bema photo so na Facebook for my faithful money pa. Yeah, I'm so be share down. Etloski attend the session full one in here. Now me dey ba komi ma. But ene dey say na set here. Correct one pa. Omo cruise nyina. Yes, omo cruise nyina. Oh nice. Oh nice. It's na me on the 10th of August. Okay. And almost sister dey we also mo bia no. 10th August. Yeah, 10th August. Yeah. We dey say ebe bechi ya enche. So mo chem Madrid was study we mo ho. O me yo mo ejuma. E was study we ma free. O mo fa Madrid ni agro. Nice. O mo so mo chem Madrid e was study we this season. O me show mo kun. O mo say last season common number be mo nju mo na ade. No mo share mo no ma chem wa Spotify company. Oh, okay. O mo fa Madrid ni agro. Tier rubber. Tier rubber. Fantastic. Etian me Catalonia. O say ko Catalan ko omo ye Catalan for. Oh yeah. Eti omo kasa na Catalonia. Okay. Eti ho na fe pa. Eti enya se ketokwa. F. Me oni ade F. Oh yes. F. Nice one. Eja 20. E basuna for mom na no mehwe. Okay. Etroski. Esem de. Eta hapo na esem na ne ko. Mami fasi. Okay. Na oni abedwafo no. Enso entwa so emfamfo no. Okay, yada sepe ya busa for we prof na yatene ka monfo close so nsem na waye ho adwuma ede ama ye deka no. Yes, yada transfer update eba Bugatti Atransi Sports MPN so ha omo eba bidin komo champion mind Bugatti. Good afternoon sir. Afternoon chairman. Bema bibia bokode. Feeling great bro. Oh okay. Aso ho ye de. Onyame adom ahoden wa hapa. Bibia be fine. Bibia be fine. Nyame tiase. Bibia be kama pa. Body na yemle. Sunsumu pe. Ba honam ye dey. Honam na yemre. Oh nice. Bibia be fine. Why? Loskia. Ene ye fiada. Ane so wentimi ankochine mu. Oh Loskia me koi. Utumi koi. Me koi na dey for the weekends inti. Oh okay. Me koi we are fine. Okay. Oh here pa. Oh yes. Sir. Akaka be se ne pen ntimi anye beto bende. Okay. Akaka ya be fine. Ene memo am update kakra wo amanone. Okay. Na ye be fie ntem. Na ya be hwe fie so transfer ekoso na ya me yetiefo ehu de ekwa. Nti ene odi nkomo na fahen. Oski ene be di nkomo kakra about the FIFA Club World Cup no. And right be hu Juventus against Manchester City. Now it was a tough game. Okay. Now me ma do se me kata mani kakra na mate. Me kata mani ti ya 5 goals to 2. Okay. Now hwe be kata sebe Man City any Auckland City na ebo. Na it's a goal City for no pia. Eli go Juve atem Loski na no wetin. Okay. Loski na ba yebedi mu nkomo kakra nya hwe City team no na hwe Juve kakra se na okasa na fie so be hye no na fa de senior be femia be da se pie Bugatti no Mamenko Sports MP ona no so be bia we odi ne nkomo afa no yakwa akotie no MP. Good afternoon. Afternoon Losky. Bibia boko dem nia ya me adom boko ye da body ase ene odi nkomo afa FIFA 4 investigation game wa Bayern for ne Benfica boy ye boko game no kakra na ya hwese if indeed game na ya face matcher. Okay. Na ya ba group A you say hona hardly for a war and omo performance wo this particular competition no figures na chese omo ambo omo homodi. Okay. Nti be di sa nkomo no so kakra. Okay. Na wo ko Spain na bia bo Real Madrid aba so adan a omo asha 3 ano so ye baka ho asam kakra na going forward dey besi.
Okay, but as meba monchena mogo so aka ho asem area ma me na tiefo aye hwe Facebook won so wonti radio no na bibia kama mamenyi aboafo ba ko me no bi for quick one na yento aso emaudia density natural mineral water nyamese no kuro ne ensu passe ene fiada me pa event awodo a ebetimi atwa godi ebekoso nyina no ensu ba ko pe ene ye nyina ye kwakonom density natural mineral water sansa hodin dra ewo mo no enyansam ketu akra okodwa manso mo di dwa no ensu we ena airport juma na bibia nso ekoso kama pa me ba to wodi an so betimi afrem panyefo 0596 60 47 43 would wani echiremo ewo number 27 no reja tano so me ba to main road wo ena mobutu omu chumede no enso gusu a etwago eno density nsuo no na betway the mega money promo no enso etimi aba betway wo mo de mega into betwa bet edis kakase emo mi pato sikasam enso etimi akone ne mutia betway ena make come for the one dance here enso etimi de mo na ade ba ko mu se Gaming Commission of Ghana enso ajatum asiase kama na de kanesa utwa na wo de adwene ne nyansa enso etimi de ato na bi pianso no etimi aye kama na in terms of mobile phone the quality and quantity KIT solutions womo enetiaba na iPhones awodwa womo de aba krom hia no nyansam ketwa kra ento wotiminka na so open iPhone XR me ba to gig no 64 gig on sabetimi account there anansa me pa to SR na me ba to 128 gig and also on sabetimi akabi iPhone 11 64 gig anansa me pa to iPhone 11 128 gig no on sabet mi akabi na iPhone 12 Pro no 128 gig on sabet mi account there e wona so ye na iPhone 12 Pro Max no 128 gig and also on sam bet mi account there ho na e bon say iPhone 14 Pro Max me part latest and also on sam bet mi akabi gig no 128 gig massa and watch no okwaje Samsung phone Infinix and also Tecno me ba to nyina onsa ebetimi akabi yamfa yene enchiremo e was such Jonan say me ba to bebia GPO RCU eto mutuma no edan na me ba to ene me kwade anu hwe no eho ena mobutu a omo airport juma number no 0245 40 41 40 na me pa to woni openyin no edin komo yankwaje apomode papa e power specialist Herbal Hospital me ba che ban sa pomde dia o mun e size kra na me ba che wo mo edia no yabo mamba so empra mako enkono so e ba ne se me ba cho hepatitis B C A anasa wo dia no e fighting liver anasa prostate enlargement immune system me ba to ninga no se e ulcer fibroid o kidney stone no e SK e no modi di ho dwuma e wo ma so ye na stomach upset e liver care e ba ne se me ba cho liver condition no e alias caretakers bema e na ye fiada wodia no e jire keje e calcium bema be bojuma abojuma mo ba pepo ne mfufura e dro na ye ba kope yanko pharmacy drugstore chemical store biamo na yanko chibie number ofre no na 0244 54 44 22 na mi pacho wonso wetimi afre na bibianso no wetimi aye kama e bon se sikasam dia e boss macro credit wo madaroma sikasam ni na enso ashasia ekone nima enyansam gitwa ento weteme nkanwie na osikasem obese wotrɛtrɛ wahyiemo obese opagya mudia eye boss macro credit omaso eye omudia no ena mepacho omo betimi amosika wajuma wodi die no ebetimi apagya konenim nan service ena obese wo ye anase susu no obese woto de opebesia obetimi afre 0596 9208 eye 33 na mepacho no so
afre Active Point Dental Clinic eba ne se siane ku anu mo no me ba to wontimi nkwasere obi de se odi tu kwan eba ne sa na kra enye ye enti onuadofo a ote yenka wie o se no obedi nini obesiesie ema wodi na nsam na sre wetimi asre bi e wo bia wo se wo se afede a Active Point Dental Clinic sabra no mo siesie wo se na ntokro abede dase wo se ba ko bi na atu anase me pa to wodi no eye kaka bi na yo obesie tu se na free wo mawa ni nyina akonya nso da ho jamfra wo mo e wa 0555 anase 0554 57 17 79 na bipacho wonso wetimi afre mame nko mabedwafo no na yenwurawura mo enimo enkomo yewia yede dia ka chiri na ebesanso abesomo awo yenjumade so champion my bogati yeah loski man bema fireroom me da se paloski ma yenchi etifo okay majibo mo chedo mo nyina ase mo nkoso na mo ntie loski yes Loski, they say if a club World Cup, I get it so interesting, pa because beginning now teams ni bi wa won fe no de Loski. Ne mo mre ya bubi 10, ya bubi nsia. Oh yes. But then we are separating the boys from the men. Aka me ma no. Sanity. Now Loski nra. Me nya botre say 90 minutes me hwe Man City against Juventus. Okay. Already no more the kind I qualify that. Ntina be ka say sheda nye hu pi sa be Loski. Ne ma no mu kwedie. Me hwe the kind of players Pep at the bar nra. Na me hwe players Igor Tudor coach at the Juventus de ba ya uti mu say brabo na to da bia sika ye bibi bebre sika timi ade nyina okay seriously Koloski one oponi nyina achi no Man City on top players nwi opon de omo ye nyina on top players nwi mu santo de do be sa be kan wo Loski so me hwe Man City achi ho me hwe Ruben Dias matati ase na me hwe Nathan Ake Omakofa a new player from Wolves when it's Nori matati ase Omakofa matatu ndiye taba na me se me ko diva ko he me ko he me ko hu Savona omu academy player no edene baaye uko player Loski do o kan ho gina che Pierre Kalulu esinan for pamono ibe for se pe and then Loski Lois Kelly omu esen na bo achire ho okay that's always how compare the two teams na ahoden wo achire wa Loski na ke se Juve die ne wo form Loski secondly we be for no e Wodri Tijani Wende Saba Bernardo Silva ba me ko hwe ya Locatelli Loski Henas ibi kura Western Mechanic or hospital from loan obo wie ya no mo se da bi the san we nyeye na Saba Loski two teams talent teams no pensioners no wo too much it's getting worse it's getting worse because we should dey wiase na ko ne esi develop here Loski na nesenia on say England for no this season shade Liverpool for here look at kind of players who sign she say Arsenal she say no gadaba players how do na no mu say Zubimendi swaba but we telephone now it seems that sika semunti no omuntimi ko mani mu abrabom she the bonus say aduma no de si ehun ya so ko Napoli Luka Modric 40 years oseme ko AC Milan Beloski she play obeso ja Italy bia na England for na be fa Sandro Tonali peja we sia na yakotam ne ba Newcastle kwa na sign Tijani Rendes uko AC Milan he was the integral member of FIFA squad the baller opposite AC nko ye nyina no mu disappear with sika sem na nko ye o it's about money niska that's how I see it Loski na de ba ko me hu say Juve team na ebre ne say she o hwe beginning it was Antonio Conte never as a coach but o tini pa oba ye omomu Serie titles no koye Maximiano Allegri buy omomu Serie titles odomu ko Champions League final mienu no mu jana kwan ti ade bi kakra na mo hwe Sarri buy na oba omomu Serie titles won to man Champions League hwe Sarri koye no de Andrew Pirlo buy anko yi shade ne ko next was coach IFN say Thiago Motta on say na really see decline who dey akasefo no ko na just almost think here answer that's the problem still number say we di match na me feel pa just in terms of coaching now enko yi and then you go to their former player and Ojinoski na Pep gina ha you go to the gina ha so upon come out with the o hwe players we see academy Juventus na coaches say ba mo sake o mo no problem na ye coaches no na say quality players na mo ni Loski for now ye quality players to muntimi nto enkane no player bia sorry wo Italy the team upon say obebo Juve so kaya Bazzagli Bonucci Chiellini no mu nyina kire ho say ye ko national team
ni aso but sa na di patri we nyina ne buffon kra dem bi ya so makogu na so because edo baby kra na sire a ne nyina no e Juventus e bebo season na na Juventus na age sanity eti place Cannavaro mo nyina bo Juve Neves waje Ballon d'Or na obo Juve but what I say but neno Juve na ono ready omo ne mu kra wa emre enkoye Loski, the last time at Champions League, Juve Beji was year by the year 2013. But what I say, okay. Etunim, and then Juve so across all the clubs now. The last time Italian club the Champions League, was the year 2010 Inter. Look at season year by we fight Champions League final. Na Inter Milan. So we share the PSG. Which say Italian league no ankasano. I am apart from Loski so basika. But what I say, eti for now be a drone there. On share Loski. Upon be Juve struggle no. On we Dina no more brebi atwa mu no. Omo nya biem. Share omo opamo omo sporting director. Eko Napoli. Onso omo je de Serie A no. E na omo kofa Cristiano Giantoli. So na kofa Osimhen baye. Yeah. Na van scale and came in jaw. Why you do Napoli ne bra na be boy. Oba na the players no to one say here we are upon the first interview. Yeniska. Unim say Juve team na kwasa busia some of the Glazers no. Omo de no say Agnelli. Oh okay. Agnelli family na mo de Glazers family. Legacy abusia team. Hey, Tisikana we can say the players no bona yedin. Yeah. And can na dey. Na it's all about branding. Oh yes. Consistency ni hobby. Juve to also fourth. But that I say. The Champions League na ye born possible say omo ntemi no. Very higher. Say omo pay quality players there. Omo so yes. Omo ntemi na quality loss is all about money. And 100 and something million pound here to play back 40 million pounds. And the teams in England decided to say ombegu Italian clubs and loss what I say. Because teams and players na dey back who abu money say okay who team are consistent with Champions League. Yes. Come back and go here biem. Yes. But Obama dey say oh here Champions what I say. The sana obi to say Coutinho mina. Say Liverpool aboa. Oh yeah. Wase me ko Barcelona. Okay. Beloski Juve dia hu ni say dia kono financially omo ye bankrupt. Some do too many am and aside Beloski Hesi, hwe Napoli. Hwe Inter for players na 36 38 39 but that I say okay go craft form kwa so man hwe ye Napoli ye no metrom fa ho de so ache wo Napoli de no omu won kwada kakra wo mti omu de se na wo kana ehun kakra ko Napoli se Scott Martin ya kwada belegeo momo no eye nkwada but wo hwe Inter mu na empanifo kakra wo ma oti se bedu brebi no amode ne besa de de no so lack experience okay and the team bench kakra ye dos ne Kolomu Loski and Pombo PG. Oh yeah. I don't play with you man do some Vlahovic was such a obia. Tiloski Juve there. I start Juve. Italian clubs no. Okay. And ye can obia breaky bank. Now ye can expensive signings on my England. I'm saying England ye buy. Liverpool for ye. Sanity. And now show called Germany. Loski so to be a one on Beloski Italy there. Ye ni bin coding come on. So the contract we are near Kofano. Beloski player be obefi contract ma kono. Yana more than one. Do no we bet. Do not form because we play on Imbo Biano. As soon as I saw we knew. Best standard the amount. Tino to Selesky plays the Janji Vechiano. Omu Sheki. A Konya Kalilu pass to share 100 years. Sagana ha. Yakas for the bribe. Obi any one kwa. Ajadam with dear. Oh, born a chum. On quite no say Piabona Tumbo said ye. Or no ye other play or the shake keep up in what I sent. Okay. Let's carry you with dear. So far, minim dia baya and such a bit in yaba. And almost the no. Umunya play a beer go, yes, star play beer tono. Okay. Aquacoja boarding. But how many play beer for now? That's the problem. And the market yasui. Play a bay in a yokoton and yeska. That's the problem. Okay. I'm not asking because a beer share and a player would in cacao ho. Crying wine or to any obi any yet average players. Okay. It first a poba a bit me free manco. Oh yeah. Manchester turn up what this says canon. He bit not pone walk of Fabiaba. Then look at tell him when Western McKenny money there. Now Kalulu Noski in Savona crack of French Aloski Samana. 2 teams are then. And what I want to for Banty for mini who is okay. 7 clubs in the year. So my bay group abeji bi be due to sikasem perform tin kokra for ndie areba kom no bom safuna ne say ye ye pepeli for e be loski omubua enka no nentisa sikasem na perform dia binia. Okay, be dan say champion my bogate ne apomode ne ho ye be ne kakra sa na ye kwen nim sports MP. Loski obenka say for your man for the entire season England and the Champions League. City for about the last round of matches FIFA Club World Cup. Now I'm boy against Juventus side. Ebaka send no Juventus traditional no.
your ball game in the way no City for about 76% possession. ASANTE about 24 solid shots. Juve for about 5. Okay. City for a pass ball no bako 738. Meanwhile, Juventus for to me pass 219. Okay. Now, sa record we City for ASANTE. Ubia na City team and a City before game on boy against Juventus. Na City team no at the second to Juventus team no mo lead e table no. And I draw the attention of FIFA. Say performance where the City performance no e was srodoto. Say obi to me raising the performance say dia. Then equally obi bo to me e lower the performance na wa avoid obi ewo competition mo. Okay. Last run of 16 no. On say what now Sadia be the first to know. Say na round of 16 it here. As a Paramas Botafogo, Benfica, Chelsea, Inter Milan, Fluminense. Okay. City El Hilal. Sa clubs amabu omudi. Omonkwa no mo be hia sa tresa ba akoboko final. Then we be PSG, Inter Miami, Flamengo, Bayern Munich, Real Madrid, Juventus, Dortmund, and Montreal. Sa teams we. Amuso be hia omo ho sa tresa ba akoboko finals. Okay. So FIFA for na se hu say no. And the performance City for the by na so exceptional. That the best game so far played ever competition no. And the City for boy no. Okay. And say what year less na mo boy na. City for akoda soro atop table no. Ekosia ehla and line no mu name no. That the argument I want mountain so say. So mo ko this second na. And to mo about top be a PSG for Real Madrid and the Bayern Munich for na no. And ono na be FIFA for any FIFA for who say no. Obi to me ball game, quality game. Or they avoid bigger teams there. Then team Bayern Munich for more shada say Chelsea for and kobo more avoid Chelsea. And ono na no almost with Chelsea for exactly. You see sometimes and yes but about avoiding their obo to me you free mu. Dem reba ya oboko wenim. So what I say? Okay. Sometimes sanet here. As I say saneba. At least say Benfica ekobo Chelsea na yabo game na ewie na say Benfica for entumi anko omwenimu a. Nkofo beti asese ye normal. Okay. About investment. The value of Chelsea says here no e was trusting Benfica. But the Chelsea for kobo Bayern Munich. Na say ebo game ni wie no Chelsea for yi Bayern for free mu a nkofo beka say omo pedigree ye pe but look at the consistency of Bayern Munich team no. Okay. Players now bo mo wache as compared to Chelsea team a coach no sir or say I'm Bolton Bayern for nka say omo build bibia omo we team no dada nti say ebi afi no ohihye team you free mu we news ni different. Okay. And the probability say ono no ba avoid Chelsea na ono Bayern Munich team no ebekwekwan opponent ono ne ebo sesi ayi Flamengo ne hye be more simpler than Chelsea before yembo game no on paper sa na yebaka no. Okay. As a do baby tactically as I will avoid the obo to me you dem reba your progress no ko ani at last wonum say wo hwe game ni bia clearly speaking say enye goal na how Bayern for ye hye omo wie no suban omo de na di a enka me ni FIFA for enya adwen ade omo ye dey omo bo isi ana no is it ye hye omo wie ye no is it team ya ya hye no na truly obo fair football ye no kra say adwene bia ne trimu say opose odi second no because ye hye no a ubohu sign kakra improvement kakra say opose oteka no mehwe go no in fact a well worked go Bayern for lose ball no Morford and Benfica for no take control Roberto Sanchez
no mu pia ball no and so the right side of oye Benfica for attack no which is the left side of Bayern for attack no e ho na omo je ball no a defense na e ho na omo je ball no fire and pull out na Bayern was so exceptional say there was no way manonu obotumi achi sa ball no okay and so go no de na asembia no but a team like Bayern Munich say no cross omo ball no atop table na nte ye se omo no ye bon so omo ba respond kakra ye goal sometimes omo respond but won't mean to oba game no kakra no atia ba wo hwe akwan omo fa so I will like say ya bo game na awie na those ke akwa ye say FIFA 4 ne ye point egina so because in sa na 2 matches no omo abo no and so omo group na ankasa no say omo ewo group with Oye Boca Juniors and Boca Juniors for no omo bo Atlanta City for no sa time no Boca Juniors say 1 point into say team Benfica lose game na into onu so benya 4 then assume ni say yen bo game ni wie no Boca Juniors for kra ba share Atlanta City omo so bo 4 then Bayern for bo top table na ya ba bo head to head Benfica for Asha Boca Juniors into definitely a certain Benfica team no our advantage so be precise second okay at wo hwe game na Losky game no I say intentionally be kakra wom Bayern for am be game no mu after say ya hye wo no and say yen hwe de FIFA 4 ejibaba go ne de asembia no ho okay but ekwan mo fa so eba back no and said I encouraging Losky group A ayo ho sam kakra ho Palmeiras Inter Miami FC Porto and El Ali of Oye Egypt. Okay. Now, I was 4 clubs from Africa. Obien to me make a round of 16. Bakokren to me make a round of 16. Now, Omoina no diana samayami ya na mensha dan tiasi. Eye El Ali. Sundowns crowd Dortmund ka group no. Yamo omo the benefit of the doubt. But here were Palmeiras from Brazil, yes, good team. Okay. Porto enya bad. Omenya bad. Yeah. Makacho se Porto team no ya be Champions League. Omo akọ kase pa 23 times Porto. Omo tod so miensa. Okay. And so Champions League omo winners twice. Europa League winners twice. Omo ya bad team. No. Then ubeye team say Inter Miami. Omo advantage ni say game no ben omo venue no omo dia. But a landly team no in this particular competition. Losi, Omwako Baku do. Omoni the only African country a club. Omwa FIFA Club World Cup more than any other club. Okay. And Sawoje Champions League Baku 12 ewa Africa. Woko Egypta. Egyptian League no. Omwaje Baku 45. Big club enough. Amosun. Nta ye kura no nta alalifoɔ avoid this omo be last on the table omo experience what this particular competition no was Rosen and Palmeiras and Inter Miami. Okay, but such a big club no your ball competition no cry we group stages no wasan ari ono na oda ase group A. I don't say and said I am encouraging say alalifoɔ we omo group dia then Casablanca for ne Esperance de Tunis ne Sunderland for no mo enten kono dia na eboko Africa for no okay you hear improvement kakra last my mom for last one we na kakra bi ne emrefie memfa wonsi Madrid for eko wini a game and a game na mo wini and in fact we come mountain so Madrid supporters ni na next season yebokum Barcelona next season yebokum Barcelona adan am watch Salzburg for 3-0. Na yes I say no mo share na ye omo deal because omo to me share 3 but the ye omo dan say Zabi Alonso ebo 3 back ebo 5 more forwards ebo 2 attackers and according to players in ankasa no ubi say omo say formation is suitable 3-5-2 no omo no omo feel ye pa na ma hwe list ni mu a metumu say sa team we are the same team. So coach no anye improvement anye changes kakra wom. Na so mo the same team akobo FC Barcelona. Aja akobo Atletico Madrid. Aja akobo Bilbao for no mutum reka bebre. Akobo Villarreal for mo ye quick at counter mo benye problem.
So what Chomeni send Chomeni no ya center back. Na three no bon which no. Antonio Rudiger, no problem. Dean Hoyson, no problem. Or a new player, but or adopted, but Chomeni in Ojina Courtois nim. Three which. Then in film also about wings back into Frank Garcia, no problem. Okay. Trent, no problem. In film Nankasa no Vavadi Jina ho. Ina Jude Bellingham wo no problem. But Undergula Esetimu. Undergula very good at attacking. And so Moje bonus or the Koma Vinicius na probably say Kylian Mbappe ba Garcia Eboko bench. So the ball no come on ma eye. But say ya attack Barcelona for or was a holding a attack Bibriana. Okay. So I think Zabi, yes. Vicente De Bosque. I don't know just our system about Madrid first. A year Juma man or the trophies Bibri. Menona ya going with the formation. But 2 areas where dear. Chomeni no jina goalkeeper anymore. Na someone. Then under Gurano or Shem Finfin one. And also as someone. Okay. 2 players on better replacement. So that system we know able to me age. My yes, sir. Okay. For number say I or Mwadia no next season. Medan CP Sports MP na ono so de ne de na kugu e de mame no. Dia ka no ye bafie na ye bedi fie so enkomo Bugatti e wa ha onyanko bebia na before say ye bafie no ye nji aboafo ba akomi no bi emfri ho na ohwe Facebook message aba Star Boy the message about or say watching the show live and clear at Ahafmem Airport. Champion Lowski, more fire. Congratulations to Real Madrid for their massive victory today. Listen to Yasmin, Kwejo Space, Yao Emim, and my lovely father. No joke. And also among big shout out. And FBA. Now, Dr. Dawood. The Dawood 360 capsules about gaman so sisi ena ye oya ahuntutuo onyabia ebetimi abwani peduano na mepato yo ba na wafafura hwe ena wan tempte se okope bia bobo na abofra ni nimfinhia ne dumienu ekwa ono so nombia enyeye na Dawood ointment ebon se general body pains no honam no ena ye oya o Philip pains a fetwi keke eno ana no mepato sisi ena ye oya unya Dawood ointment a ebetimi abwao na Dawood I measure maybe I told so with the annual swap appetite and answer also I am a rebi and attack one so no it may when pediani bruta maybe I told the answer all call pharmacy drugstore and a chemical store BMO now I quite told the number no 0244 88 64 37 na me pacho no so wet me afre the big family enterprise semen kancho we say oba o maso ye na obeje fridge o tin say yes el pochuma say deep freezer tabletop and also me pacho be here television e de kwatale dem ho na woni obuhia no mo so matimi ahwe na mo ho de ekoso e wo wiase nyina de a e the big family enterprise de no e na ye papa air condition on tontoni nyina be cylinder e microwaves and upper blenders outdoor fan sewing machine decoders and a wallpapers na omotobi e o maso ye yanko secretary say baby forms a filling station wana omo ebuto ebo tuma yenchi omo number no won tempa so e 0243 920371 na mepacho won so afre wo mo haba measure e drone mepacho droway e bojuma bruta se wonu mato na wentimi nidi enantontoma ba kofi mepe droway bia matumi say yes entontom na we mepacho wo dia no menstrual pains and also menstrual disorder we sisi ena ye ya bema ena ye fiada eye dia dofo ekodofo enchen e ba ne sa na toto papa so a ofre chichi ne ba ya mese okodu fia o mabiem esanse wa mo adwumaden e mo ba na ni anje Philomena Fosiasa blabejibi Estata Mateba omnyina ewo twenase na sekiyo so for yanko eye mensa drasto and a KJ Enterprise Kumase Mr. Heba Danny Heba na money 0248 2777 08 na mipacho wonso wafre na Yasen Heban Saint Nupano enso dwamanso na Yasen Mesha
typhoid, menstrual pains, and also may repeat and attack you. A drono, a yasen measure. Na natural causes are, and also abanebo jumapa. Eban so we see in a ya, Unsua Gene, Bema Udi Obo Juma, ba intimate fa eba MFA. Meba Ubo Juma day, na emfa BMFA hapjene. Meba Chabana Sebema, with the ultimate mo Juma cra. A premature decoration, and also with the buenya, now him tutu, it may not dokno mane ben. Meba Chawadrono, a natural causes no, and a bit me up wow. Now fatal causes, a gono kindiasis, a surface, and also white no, and also your wajuma. Na unya cold causes nibia. We see na ya na oyama team untimi nya na yi eye koko bomadi ansa obeko akwacho de Philomena Fosia Sabra na bacho de ofakisi estalata and a Charles Chemical me bacho na money 0244 7235 41 na me pacho onso no wetimi afre na we no eye nyame ya tuma kofi inter football no community football no yes nyame ya tuma on the first July ebesi Tuesday yes nti nyame ya duma nya asem ketu akra inter community football tournament na say gala Tuesday die enemy ya na say enetie Kingston forever na new ademla omo so be si akan ni bi na ebenya old ademla amafie na yoso new town ana anwem omo nso baby yebenya dwenase aboduam na sema krom yebenya asaman poma wiase na ehwa omo baby koko krom tano so na data no na yeboba wo community no enimu no hey say dey na kalo mo muni footballers I dem say amfa kama yo mu captain sa de amfa na empanyfo na ahyehyɛ sa tournament okay na Ralph Patrick Lambert ono na Big Ports Savings and Loans within the Juma ewo ho na Ura Akwesi Apia oye manager edema Ghana Commercial Bank some empanyfo we na ahyehyɛ dwumadie we na Suma Park dwanase ɛho na nyame ya aduma o many given be hyehyɛ so anopa no nson na ashase opese obe register 250 Ghana cedis 2.5 and obetua obetima friend penny for 0555 568100 0555 568100 0546 85 86 58 na wa friend penny for na wa jinchiremu bia enso edi efrem ho ekwan na bie ewo fie aye di fisem no enso 12 baby bia wo bia na transfer no mu aye de papa e okrom here o se ye hwe na edi hu adwuma e man ye na tiefo na mo hu de ekoso na wo Kumasi Asante Kotoko Kofi enya asamweto na ye hu se players bi akọ AJ Park adakoja achiwo na omukọ try justify your inclusion enya asamweto ko so ho ahoden ahwe se adene be fa ma wana se emfa emawa na ye monitor ye no unum jima no ajima bedu speak to Zaza yes former Kotoko defender no ye huni se ablante no so ewo Kotoko AJ Park ho a ono so so na ho ade Kotoko Africa kan o kan oh yeah na sa ablante no so ginam gidigidi oh yes na o ginam gidigidi akofi na enya asem keto akra otumi se na eni bla papa trainer o dia o hone se da chibia o so bebo Kotoko wo so 17 anwie so tu kwan so ko nam Germany kaka ko bo clubs ni o se wan soma anwie ntino o se o san so beto adwumadi no so na enya player ono nko a o otumi se ye scout ye ndodo na ma de na fa sama fo gumbebre oh yeah so we no mu ye purpose no se na metie asafuduku oso we na mde nya amukwala okay another place into we na hia pa okay konye de bia na bia betuma kofa place free bia bi okay ko fa ni film no ne kra ba na se obo na hwe na ya mo apeke no okay I think say nice decision na Ismail Dede or ex player the Madrid FC Kaila United Ismail Dede ono so try say ebe fa dia manwa na yewo Ismail Entry ono so Ghana ni bokwisi akan ewo Senegal or striker ono so try ewo ho na abrante Jimano Isaka
ɔno nso yɛ striker ɔno nso try ɛna abrante Osman Ademu ɔno nso yɛ S Legon Cities ɛyɛ winger ɛna abrante a yɛ friend sɛ okay Samuel ɛyɛ Kwaten ɔno nso yɛ Future Stars ɔno nso ɛka ho bi ɛna abrante bɛ yɛ friend sɛ Bafada Bafada ɔno nso yɛ Future Stars striker we any players a ɔmo so ma ho ɔden ahwɛ sɛ bibia betimi akonkan e de ama wo mu di a na kyɛ sɛ ɔmo timi asi akan ɛne yɛ Kotoko news ni bi no na Kotoko hɔ na Zakaria Fusei no mawie no yes ɔmo pa na ho ntema kra 3 years bibia e de dana kwan mu e de ma Kumasi Asante Kotoko oh yes na Kotoko nso ne abrante e friend sɛ Sadiq Alasan enso din komo pa sɛ abrante no omesi akan ema krobia Nations FC oh yes ho ena osi na kan ti eno eyedi fu eba no na Kotoko ho na yenye Kotoko de na ewia na yabe house na yabe din komo kakra enso ho na Kotoko room Uganda eko fast striker ba Uganda striker touch down kra Uganda striker na or the Samuel Same na ohwe Uganda tough scholars no to 4 Uganda na ohwe 12 goals 12 goals no share for the whole season anya bad anya bad second poku na beta mo nyina the same rank or na okay the 12 goals ne your maybe Loski na e be depend with the kind of teams or no mo share ye on say obi wo ho a na baby osi akan goals ni sua but ya say beto be ba be duru ha no no ba ba ye ohene okay something make you say say bi ma ba abeye bi da yes Kwampo kuko isa amfa mukwala ma be yebi mbela mo be yebi fege mu nyina bae okay wo mu nyina wo hwe be mu free ball loski wo mu statistics na very bad but mbae no improvement aba and ade ba ko Kotoko for say wo ti asensros the moment Kotoko be sane a foreigners bia no ya na majority na itimi ebo modern ko ka Fabio Gama am so be ye adman do no a bi kra Brazil ni oba ye the second one so no kwade nye bad tu mu say loski Kotoko dia can say player ne ba let's go bet my deliver that's the only thing because omu hia players be from foreign e be kan ho e be boa okay e ya ye hwie kro mu nko a because ene wo ko confederation cup we want to say players na wonya no we okay with it aloski wo be ko no na mema wa anim ho but that sentino omra ne hwe na ho de hwe ko hwe player mu ko san from Sudan Yakub bi no mu biane ye na wa san brutal smart na ya de ti amon fon ni hwe ni ye technical director na carry to mu fon ni hwe ni because answer be san player no e so hu se ni bia okay because where omu no mbeki Dallas omu sika sem no peja oh yeah na at least say o hwe ma hu se answer company to kra David Oduro kra no ade na amfa yes ntibane sana players no English kakra o cash a few yes bibia yo ki afi hu ya sane koto be kra be 2 years na o kra na insu ginam nti won say Kotoko mo money na o do mu ye ne de Loski me Kotoko 4 player from foreigner me okay okay me da sipa chairman Loski striker with 12 goals to Kotoko ebeboa Loski wo call Ugandan league no mo I didn't say onde ya wo call Uganda na wo call mo website na wo se wo hwehwe strikers the most mukwala free Uganda on oh okay mukwala okay the most successful strikers are Kotoko for somewhere no eka ho nti onye bad player wo Ugandan league demo okay but wo search is wo hwehwe the most successful oye strikers in the Ugandan league oka ho bi okay and so say we do sa pedigree na anya bad sa and Loski ya say ono as an individual at oba Africa statistics be kire say country back on football a developing tentam ekonenim omo akomo enim pa more than timer na nkofo fees omo bako omo enim no Uganda for no okay and so unya striker free wa abobo enyo no nko a onse physically omo ya strong omo wa hoden height no wo ho body no wo ho omo tumi rane say onye skill for kra na ogina hoden no
about finding a way na when you go na share okay as I say wo hwe mfege ne mbella difference e wo mu ne say mfege no e wa hodin oja hodin no bo game no na Frank no I so smart ono no intelligent into form one na we pia ball na to net sometimes we hear striker on she goal no but on about frustrated center forward na ma wingers no abobo na to net men so wo hwe the background baby o fear banadia okay I think say a matter of time about you amba asante kotoko no mo try na kura no na enye kura say a kotoko okay sometimes love ronald adenti na ye je obi awa Ghana near before Uganda expectation was so okay so bano of former no I was justify na dia umana akonya kakra because I ye kura no o na ne Kamara akire say obi fi abontin na otu kwanya ya na o serious kakra okay mate medase yeda so kotoko no masanso show interest our brand here your friend say Ishmael Ado Heart of Lions player no bobo Ishmael Ado the kotoko ne asishia no mo hu de wo yes we fine player no show interest our brand no but me hu ni say bia me for with my shoot kakra em say ya doso okay instead de bia me kan ebi no ye be to abegumo isi say ku be jawab am boa yes na o say ka Sadiq ya o nation si na nti man so ho baba ya so ho okay nti o mum pe ba bia losk unya 6 mienu 8 mienu 10 mienu kura na is okay me lunch mu nyina ho okay but to mfa be so abegum sa okay na coach ni losk ye say hu ni say de wo ba no say obi a wo ne de yeah yo number 6 we one de na otake nkwa obi wo ho a o karibu kakra okay but what you say they make when the Conte ayi obi say Ngolo Kante so otake so to pushi obi wo ho a ono de na ogina ho nkwa on che passes tibia entimu anu ne de na otakela wonya ba ko bia chimala do de ogia nti wonya so when if na we ba udim so losk we different substitution are odi abam sanete and your team so play to the same caliber e ba no say ha dwen beda sipa na kotoko news ne Dawson na penkran so akopiem e South Africa mo hwenim se kotoko bebo friendly game e South Africa na omo dia shiki Africa na ompese omo ko no te no e de free e ba no na kotoko mpanyfo agiatum se blains no ometua mantri pie no bosome bia ometua ne sika de ama no 70% bosome bia ometua ma na asem e de na asem ko te eno nso ye de free ba ye de bi ema ye tiefo ye free house of folk ye beba ba bia ni na ye bedi nkomo kakra na news we no ye de eba e papi ba se coach your friends Didi Dramani ena ekasei mepe na yino na mahwe o se mpanyfo hold on o se put all transfer activities on hold till I take total control. According to report as a Didi Dramani House of Folk new coach na so on ye dikin aka kira House of Folk for that sasa so munkwa na club o mo sign na players kan coach na munye bisum fanje trophy dent munjai na mo se ono ana mo ba yenti ada se o mo beje ya na se coach no obasa na chi akọ ko say you serious committee ben no loski the coach no wo hona so coach no say me hu sa technically modi has a chi ache munum the DNA of House of Folk munum their house pana their house chiri nti mummu o mena yen play recruitment no problem okay but won ti committee wa bra yen appointee coach na nka say obe take over no woni coach di nkoma say onko onje edwuma na fo from bra then we say ma te committee say yen fa experience players na one obo coach wo mo and so said Didi akasadia I think that is the professional line okay Govi yeah Roski wo say yen ye kroma no de ye taye nsanchene pa on say miracles na ne ye taye and kan papa mu ne de professionally the moment a coach be ban Roski e mana kwanya no no atena se because since Ghana ha na free onim the way a players in city here ono a be hu player we hia we Roski ono an kasa ntimi nkase opewe because o mat recruitment board esi bi obeka ono panifo be transe se mi hia we beto mai so pa bi a 3-4 players ko oba bi a formation kura coach nbe bo no tiase na de ne players bo school de we and na has for cross action ho so ma 15 billion
the players boy din the moment I to play be nya wo tema coach ni hunu mo bi na mpani fontrans plan say bia wo de no kwa when ka crash on hunti no and I think say do man o ye adwuma nya ne yeah coach ache eti mo man free hand no nya adwuma that is say bia and akwa we obekam for kwa no ba ye hin no okra kire ho oba da ba ye ntwen o de be what say because aka no mu gugu akire o ti doski o man free hand ko di do man de the kind of coach na kan no na coach be me ba ye adwuma me una sponsor ba ya man for the guai yes ba sponsor o ba ya do mu chechi ade ne mfa enso yes ed na ma enso krobe na za de no but as yenwam wo baby ani esan so mo kwagina Ghana na mu e Africa na o baby ani go south say netie winga your friend say Jimano Ajeman Bedu yes Jimano Ajeman Bedu baby ani go stars o mo ne na wie Lami Yama na dodo na difference so bobo it say Lami Yama pepepe na obesi akan e de ma baby ani e go stars boboko no na eno no na Edred Ajeman ono so 3 years contract we we see akan anas obesi akan from Visions FC ama baby ani go stars eno ye de fro eba no na yeda so baby ani otumi se mugu so mo sign ne pa o okay na yenwuram na yemfa omde ni bi enso enkan de a Jimano Ajeman Bedu maka na ho asem from Tana bofo akwa see amoko division 2 so and then see the player need to know pa player yes so yeah and loski say o share bofofo a o share obit mama examples of players are the free bofo aba okay abisia kan ama bia go stars o say coach from Pomanson yes on say bofo na no imano kobi oda pom sisi ama go stars no so no so free oba ye parce que akwese kotoko ni bekum Chelsea players are movie from Bekum to Kotoko no ya na efa dodo no a what you say efa ntimi ho ni say enye bad enye bad fi Pomanson enye coach a loski wo ya kwada oni bia oni bofoko team no yes and now no na the 51 at the bad Premier League proper a team was sure for now but we adru no obesan players more experience because we okono de eye Champions League eye Champions League panifo na gora enye kwada udi agora bituma de be 5 6 7 goals we fa club cup na koso na ye se bi 10 ye se bi 6 has akodi bi aba and you ono no ye konko di agro yan konko di agro what you say to mun sha se san better play loski obo campo bi amekon okojom eneme egu ho ebi 3 cedi ebi 10 ebi 20 obeka se bia nya na mabia ne board bia na papa beloski do na papa ne board do do no na ya na dey papa tiben go sta mo money na home players o mu quality so na bia so yeni mu ase at ya se ko western of time ya na game se ko so a ina se betuma dey exactly nam ko to players afi boy iba o hunu so afi say ifo no African fo yi so mo kure hu eni oski ban sa bambebu bambebu beda sipi MP Oski go sas any able sane o almost signing ye key to Ghana for hina for now the team no enye bibie no for de bio team no ye Ghana for team won Asante Kotoko but so mo kwana ekwayi abie kwan ma going forward no teams no mo aka no mienu enye akwanja kodwone ankwaye kura na say omote santam a say if not pembre no kura nka omo basan kura yi team ba akwa fremu Africa and so almost signing a national assignment na I think say before the coming of Pomanson the team no struggle obeying relegation obe save team no next season so a surprise obia ajele gnesi ne nine so and so I say team bibie no go stars eyi omo adwene free survival strategy so say be dey survive it so mo yi omo adwene free say be dey age league love no mo edru sesi ano ask ye play bia no say omo sign no ye pese ye tidin no because omo aka kira say sika no ho ye na ye kan omo na omo say sika na omo je boko Africa na wo ho and I don't think say sika omo je travel up and down nko a sika omo je prepare team no so are you ready so mon top quality players in ye player bia sometimes on ball bono is for the future so we born do you good it's for the future but obu o ha na dia na ye born anka se na onum bono the presence in the team no e ba man level na wo kon when your result na wo pa no and so omo issue oni Asante Kotoko issue there a national issue e hin obia omo sign quality players omo bobo team do experience players bi e we kire ho ubenya
experienced players baako mmienu bi ɛwɔ hɔ and I think say ɛsɛ team no ɛbɔde completely mpanyinfoɔ no nkwadaa no mixi a ɛna ɛyɛ complete team ɔmo bɔtumi ɛcompute ɔmo signings ehia Pawlowski. Okay, but as na just baby any for na Ghana for nyina ehwe mo nim so mo be call na makwate Ghana nim na mate west north nim na bibia enso wetimi eye kama kama no eye de free ho ba ye de bi ema kwa excuse bi anim ye nyina na sha sese bo Ghana Premier League na mudi sare sam de ombaje. Okay, na munim sa mo jete so aye mamu sika wi am ko Africa. Oh yeah, na munim the consequences ene de wo Africa ho patwa te make sense. Okay, eti we no nya cha opa bi esa mo prepare open na no ne kasa o kan sen osema o ma prepare bank. Yeah, eti we ne de ne kasa tente bi am na mo se mo pe so mo ta o mo to quality sanete amanfo ntimi antaki o mo kɔtreche division 1 mo kɔbɔ ye mpe ho asɛm mo se mbetimi abɔ ne de ekwan bi aso ye di jawa ne di aso awo to mo mo perform ya na so de say obi anya sana odi efida dem odi gube e for drinks as for chima ya hu result papa na. Okay, drinks so no so munko okay o mo ka so munko say get munko obeko ye ne Amidi Shadow din komo na o se bia na sika sem no na me se da bia nkasa okuma ye ne din komo ye interview o se o ma Kofi u go panyi chem kasa ya team ni ya get de sen ko se okɔ de se so hui o do semi finals eti be go start for we na afi ne be pa mo che obi amunim se Africa no wonom Dolski eni na se amunya ye se ye donate ne mama mo ani ti Africa one de mudi agora and I'm prepare for any club. Okay, because the horn me enko ni agro it mo yes omo de say nyama ba wo hwe a confederation na teams ni mo de yo keto bia nim and e bi so team go Champions League ba be confederation cup nem na confederation cup no unim say de man ye hu ni say Champions League no teams LA in Esperance mo prelims ni bi. Okay, omo train some of the masters na mo nkwada mo bobo aba mo wi a okay ye group mo ona mo say yes it Dolski ade no ye be kumotimu di man prepare na ma de say de hu oden ye timi say de opani na se bere ye ne de Dolski me say okay ye nkonko de fiti ma me kwadi interview de opani as ye ntu kwan da as the players like experience na bi wo ko Africa boa sa bere o ko Europe o ko Africa Dolski among for two players pa gum because almost prepare for the Africa Paramount no money Champions League da omuni Dolski CAF president team ni share you Memnodi Sanders omuti omukana pronounce amom 2-1. Okay, omati champion for the first time Dolski wo kwadi a enye me kwa kopima ba da bi wo kwa perform because me de manu munko bi da me boa say hu de see ye dreams me boa enti mo so mo kwa no disgraceful ya. Okay, na Rwanda Premier League side and so I show interest Stephen Amankona na $100 million omo de be fa Stephen Amankona ko I'm say nana nketia panini kaseska no mo hwe am say diga be assist smiling for no no ka some pop 100 okay 300 for e be fa na ko omo de ne ko hey I won ko cause Kroma na nkasa won say o de ohwa Amankona bra bo ankasa as a Kroma no yen sheda yemu no yen fa na kren kansam okay yen nye obi amon for sheda bo hwe onko peskamla okokra na amfa kra wa nyesika ye obi wo wa favor dan so obi se kwa mpoku abetam wo amoti ase okoba bia hwe wa bas relax him we defender be we din a o Premier League mu Amankona se wo share last the top scorer mboa 17 goals anka ba bia sabe nkoti apakan me boa this season 15 goals last season 17 goals two times ni waje enso me pato tene ni enti just okor Rwanda kopiska ba okay ya na MP Dolski Amankona so nice journey anapa me hu ya na mani age and because say Brekum Chelsea amo akonja wa Asante Kotoko na amfa wa Asante Kotoko wa sen akọ Brekum Chelsea afamo eze ohun se wo ye up and down ni na adakro ukwa emfa House of Folk for on the first player omo targeting so omo ba sign in this particular season okay omo ejai nkomodie enti de no de Brekum Chelsea na obobo next season we be say start so obo Brekum Chelsea up to this time and say bibia you okay and koba pro so ko House of Folk and Asante Kotoko na no ni anomo wo you under omo ebobo omo jisika papa baby you edru no de Dolski you under no Jane no boboa Stephen Amankona or movie because House and Kotoko no nya de obenya bi abo e wa Ghana ha
But as ye focus no akasma be ye nwotwe na yebre na so ye focus kakra na fe ya sole so messages ni bia baba me hu bia de na kwhye te ye gu so ye focus no me hu a be kenkan ewo ye Facebook page no so 0536304072 0536304072 na Maswell yes me nyane ntie se mo monitor show no do message aba Maswell owo Zuva Zuva ho na odi djuma menya nanti esemo monitor show nipa oni efiaba mo ina ye cheche mo 0536304072 ofreni odi kan aba. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Open case odi no bia okasa free. Okay, friend Mr. Yeboa. Just old ademara. Mr. Yeboa me pa 20 we wi. The can person be say change a prayers no. Hello. Ana me ba just sound so be ma say mante person be say Ghana prayers no. Yeah, how many times we go training in the week? Also, de bia moko anopa enumre anopa enumre. Good. Let also let's say prayers no. So we go about 3 days to the prayers to pray the match no. Yeah, how much we free seb e ma ho. And ho. Okay. Many idea message the prayers no mbaye omuti ye wuri na ebeboa wo mu nyina. Okay. And the two the touch of me and Samson you said some poto prayer bia manya consistency training with the others obi free Uganda ebabo Uganda haya so ho prayers and say no say bobo na ha you so you must to connect with those people living in Ghana here na so ne ba ya person go bo ma so ko to papa so a o tsama so mon ko wanya de I say na the teaching man ye. Okay. Open your dasi pi no so dia ode abekan ye die ho. Me ba cho ye hwe nim se on so benya kwanya ballroom 0536. Okay. Hello, good afternoon. Hello. Oh, oba na watwe ho for radio no se ne be ya. Ye nkoma twetwe na betimi akoso 0536304072 0536 304072 say oboro my be foul na onso otimi aba na yedi enkomo 0536304072 yeguso ye hwe nim say odi na betimi aborum na yetimi atoaso yemfa we me ba chodi no bia kasa free. Hello me ba chodi kasa free here atakwachi dachi asamreman ka Fred Matasi open get sema yenti o dachi asamreman me bok club ya commercial ASANTE KOTOKO abato no etimi agi FA Cup na ye ko Africa na KOTOKO ye ni Ghana program o ye beji eba kwaji confidence time and the time ye KOTOKO ye beji ana bi ni for so mbo ma ba so mo si betimi akoma na fa so say so mo fine me ba cho ye wo sefie yo so. Aha, okay. Now we did say Liberty FM Wadaroma. Okay, yo. Liberty. Me ba cho Liberty. Liberty the same as super. Okay. And what is some number? Okay. No, yes son. Dada no. Me ba cho betimi aborum 0536304072. Unya kwenya aborum e be fawo na onso abaso bi. Me ba cho temenka wodi ukasa free here. The Casafra Avium. Open Cassima into Woody. Uncle Ben Yankway. Yeah, KOTOKO for Abaso. I'm not for SUC and Yamia Manam. He said, Nipa Casta win ye and Yamin can be. The Yame Abuama. Or how Yaman Raman for in Efro. Yes, I believe it's Tim Day Nabeto, Steve Namankuna, team from Rwanda, and Abasomo Peno. Yamiasi, or no so, Nene Star Shannon, yes, Yame say, Uncle Swa, Nawishirano. Okay. And I'm so evermore Yamin so Eddie Nisukuni. Che, Mobile dear, managing Hopa, and so pressure Beware. Yama. Okay, 17-year boy. Okofa 29 years. Na uwa bisa wose obra edisi senda che. Ikesa uma me classmate. Wow. Na se ekoba se wa nube 30 years na se ogwa.
Okay. Living na ye no. Didi aye no. Okay. Nyawo dwen ne nyawo ye no. Na ma basa. Be throw mo se mo enyi ma asem no. Nfiri mo adwemu na omprenko oni na onye japade a osumi enye bi ade abefie na menhira mo ndam ose nyame enhira won so awie ye boy hona yesi fom yemfa we na yenkoye me ba to we ka sa free you am ye friend Frank kasa figna Frank me ba to enti we wie na ye bo ma de to aba so mo tinu we de mai okay Kotoko 20 enyo mani wo so mo budget justify big team like Kotoko budget justify every players e Africa me pato utie enye justify say bia free na makofa nkwala bia na say yo e players bia me fan say mo try players no so what masia me community bia me already here e say players na makofa mo fi Burkina Faso ni Uganda eba no e yo mo staff na do mo ba me boa and to mo try any prayer they are bar asking about beg justify them means when you will start funny what is a mad with the pack of prayer with Germany are bar yes I said they will friendly matches near who's only but that means when you will scout me ablofuning no more try you o try prayers na hwe no o try o mo ba so mo justify what is the na fit mad with the pack of prayers are bar yes ye the mo yes select mo the mark of matches near you you justify no. Okay. What did I make you say? Ma ya na wasena ye mfansi ye. Ye da sipi ye ble na son. Ye solo so na fiki OT kese aba betwa so okay. Yanchia Kwame Asare from Wa Kwame Asare from Wa De Piero onfa in Facebook ni ni agrokra. Woni squad ding na ye chiamu. Ye de wo si wa ha na yakuti news no from KOT Yankwe. No nine anya bo pepepe e wo fidie mo Ghana de hye ma munyina jo liberty ado krum yenu na chiripo enso kasa fidie so na waso egusu ya wuti ene aye humo abosomede da to so adonu enso ene efiada thank God is Friday ye ma munyina jo liberty ado krum yenu na chiripo enso kasa fidie so na waso egusu ya wuti ensam awodo ya asamufu adawo ma waje bre na waso na so kroje ede ama medada ise menkenkan mabo no eno ena de bre awie duru se mesin kondwa na mekenkan fa ma ene eden na ye kai wo se wo ene dai ka se boya ye de bre wi no ayen sama wodo pi ne mom se wo Facebook a but my liberty fm my na the liberty fm aka ho like say wadwenkyere ye fa ka se mfa gu ma bre pam jebaje bre na fi ya kenkan ka se bo nyina enso ede amao na me kai wo se wo nwure ka se ya ye de ebe no amane boya eba ene say Oman Penny John Dramani Mama and they all banner fi wababesa adisuafo ya wasi so hwe ya enche ya ba betwire no wonom bebo homodin no emu edu ya wonom di gan no wonom ebenya ensiachi ban metire scholarship sanso na wonsem foforo emu no yade se owura ye fan say Professor Mike Eronokwe na wakasa de ache NBP amanyuko emma ene panifo se de ho akonya se wonom edi NPP nhyehyɛ ye no so sɛ de be yan kunidie mapa ebetumi abama o bibie ni enso Catholic BO Students Association and they wonom akwakoye nhyehyɛ ne adoye ade ama won suku bete ɛho ensem sanso na nsema wodo pika we woni yesi nkondwa ya ye kenkan ede ama wo se anwumre no nine breakers ye wo liberty adokurum ye no na chiripo enso kasa fidie so me kai wo se wakase boy mu no ene ya wo bete ayeme osomafo Kwame Ousu tikesi KOT adese ntwe homresi makuma bia Liberty FM the giant of the west
Awi Ghana de hye yen hye kase bono na kenkan ase emfa ema ho na ye hye kase no akenkan ase edi ama ena wie ya na eguso kai wo se Facebook no My Liberty FM My Liberty FM bomodin se obe like na wa share wadwen che no faguo me brepam jebejebre ye bekenkan ni nyina enso edi ama ho yense kase bona kenkan ase na yese kase na kenkan ase edi ama wasoafo ya wo ba oman gan ne mu am ono enehwe enwomesua ne eho ensensem so eyero no munyanfo Haruna Idrisu na yewrai enande wakasa edi atudwa achem se omampani John Dramani Mahama ene waye krado se oba na ve waba be so adehye ya wonom ba be twro wasi ensohwe yi emu makomaku du ya wonom dikan modem mo ekwan mu na wama wonom scholarship ensiachi ban ya emofra yi ede be sua de na enkoba se sigasem nti wonom beduru ba bi ni wontimi sua de na no ekoba ne sa aboa amanema nyina so no atimi akoyi esemi beto dwa wabra ene wode nani ekiremu ewo man mra hye bedwafie na ogika ensama wodo ya ekoso ana ekobasa no ochem se nei no sha wo kane no a na sa ade no ho ne so mofra ya na omampani ya wote so no bo won mabaso na enuru mofra du 90 sane be ya niam be koyi no omampani John Dramani Mama atabiri efri besa miensa no ediko enipa du na wabra na okasa wabra nkran pumpuni mantemumum na wayeke na wonom distinction awards owura Idrisu ekasa editudwa jemse ayade se sanse ye ya ewo no na nipa miensa emum ana na wonom nya kwanya nipa miensa ya wonom bo mo moden na so ni o mampani kiremu se o me ye na maye ene manya anye na enam ana so be ye nso na waye ni yi enu nti wapeja ede akọ enipa mako edu se free sabre ko yi se wonom etimi bo wo ho moden ya wasi nso hwe ni mu a nipa du ya ebeba na wonom abo ho moden no wo mo ene ba beje sa abasobodi mo ba ye ntie mu na ankasa da so se da chimbia ebehia na yabo school aha ye hwe se yensa ebeka yewra onmunyafo Haruna Idrisu ne do students 10 of them will receive the presence pleasure of continuous support with full GET Fund sponsored scholarship through the scholarship authority yet to be established. Anho SMABN no na nenkasa yechi osan etwa so bieu ede etudwa na onmunyamfo Haruna Idrisu ede tudwa kirem se nei wayek eyade se wonom ewo ho egina pinti se nanu ada ensowe ya ekoso wo my god mu ene bizi sohwe se nei wo ye kirekire ni wo ye vigilata wo ye disua ni bi na wo bon apo ene ensowe mu wiemu mu a twen na so twe yade se eba masafo nyina. With the newest threat to the integrity of examinations, which I want to describe, paraphrasing Dr. Wilson's words, the phone dishonesty. And the use of the phone is a double-edged sword. You can use it positively, responsibly to enhance training. You can also use it negatively to cut corners, but you will not go far when you use shortcuts. So to our students and to GES, Deputy Director General, you have the full backing of the state to deal ruthlessly with any student who wants to work without integrity, as both parents and teachers. Liberty FM. And for us as government, we need to go beyond training in literacy and numeracy. We should be concerned about the social and emotional well-being of our students. And we should be concerned more particularly about character. And therefore, any training at this level which does not build and mold character and focuses on only literacy and numeracy, we know we may not be producing the leaders for tomorrow. These young people gathered here, they represent the wealth, the health, and the future of our country. We all must accept both parents and teachers to support them in molding
and shaping their behavior for good. Na ne krakra mu ye wuro nbonyafo Haruna Idrisu wone ensembo no ade se wode adesede pa edito West African Examination Council ana se ne ye front se waye kene se nanu ada bi sin so we ya abofra no hwe ne wonimu ya wono hwe na monto bia ro a ese wono mutuma mofra no enso we no hu nsunsanso me kire resource no se ebeba monten ma mofra na hu babia wonum gina no wo se de wonimu ya wono hwe tu na mo se de be ya ebe boa ma mofra ehu ogina be na moma yentie eno so ne nkire mu ya ode ema ye. This assessment institution. Let me congratulate and commend you for a very successful conduct of the BEC. There were a few incidents, naturally so, even if there was no exams, some of those incidents could happen. What we expect of you is early, timely release of the results, so that the anxiety and anxiousness of our students end into the result. So to our this, God bless you. We are proud of you. The country is very proud of you. Thank you. Ene ya woti ye ayo soafo ya hwenwuma asua so ewo mantiaseman Ghana Jera wonmonyamfo Haruna Idrisu ana wote ne se wajebre na afi wakire ensemu Ghana de se yento aso wo NBP osonkogroko amanyukunum na kani openi ya na oye oman mrahye bedwafie chiame aye Professor Mike Okwe na papai ana akasade adesede pa ede atom panifo awodo ya womani suade hunu se wonom be pre frankatuo dibre ewo NPP amanyuku na aboa ma fiempim yenu ne aduonu enwotwe wonom atimi age akondwa ide free NDC amanyuku ensem se ene wonom emomodin bia se wonom ebehwe na enhye ya eda wo se NPP enhye no wonom bedi so na enkoba se obia be ne ya ope no achi nso no ochem se ne we opani na opese opere sa dibre bia ne nyane se ne wo onwade bo no awabo no amanyuku no eno na wo so kan wasanye kasantwi ene kasa ya obeka de atia wunua ene de bibia ebeba ode ensem nyina atu dwa wabra na wonom airpower NPP Patriotic Institute ya eno ekoso ewo party no anasa amanyuku no atena ye na eno ena Professor Mike Okwe kasa no wode sign ede etudwa che won se wonom enhwe kane empanifo ya wonom ekonje amanyuku no esi wo empanifo bi de say bono mind this ye Dr. Kofi Abrifa Buzia ave yewra JB Dankwa ana yewra empanifo bi ma na wonom keka ho ene ani so ade mu ya wonom nya ya ebo ya ma nei amanyuko no atumi nyina bedu sabri enti ye brei so no wonom bomodin bia se enti ya eda ho ewa amanyuko no wonom ede be ya adwuma o kire nsemu se kire. About this matter, when once I sought to be national chairman, when I also sought to be a presidential candidate, it is of great value to me. Party in partnership with government. There must be a symbiotic relationship between our party, which is the mother of the government, at all given times. You will remember that when we lost the 1992 election, one thing we did was we formed committees. Those party committees we came to describe as opposition outside parliament. We did not go to parliament, but we formed our own parliamentary committees outside parliament. I don't know how many people have copies of that. This morning I showed a copy to Honorable Hakmo Usajiman. He says, let me keep it and make a photocopy and bring it back to you. His name was there. All the names were there. Honorable Hakmo Usajiman, the president, the former president now seated before us, who was a member of the political committee and chairman of another committee. All these committees were the reason for our winning power in the year 2000, because there were these men who also, under the leadership of the Honorable J.H. Mensah in Parliament, who were working still with the knowledgeable people outside Parliament in various committees. Mr. Secretary General of the party, this is the blueprint. I will present it to you today. Make sure this principle is sustained forever. Professor Mike Aaron Okwe aye paniya kandena na oye oman Ghana mrahye bedwafie chiame ya ane bibia manyogo no odimu tintima wie pa na wakasa edensam atudwa Ghana de se guso kan wo se haye liberty adokoro mienu na chiripo enson kasa video so Facebook no aye my liberty FM
my Liberty FM bomodin ko like share wadwen kyerɛ yɛ fa kaseɛ ho no fa gu ɔma ɛbrepam yɛ bɛgye brɛ na yɛkenka ne nyinaa ɛnso ɛde ama wo enti ɛyɛ my Liberty FM abrante yɛ a yɛfrɛ no sɛ ADB na daworoma ɛna ɔde yɛn ato mu a wo nso wagya bi ahwɛ na ama nneɛma nyinaa ɛnso ɛtumi akɔ yie kama paa yɛto akaseɛ no so ɛ ne yɛbɛgyina mu wɔ atɔyɛ atifi mantam yi mu na ɔpɛni yɛ akane no na ɔno ɛne aban krakye pɛni de ma adehye a wɔn bɔ sɛhwia kɔntɔmra mansi no mu ayɛ owura onmunyamfoɔ yawsen amwa na yɛwura yawsen amwa ɛna wakasa ɛde atudwa akyem sɛ enei sɛ wohwɛ ɔmampani John Dramani Mahama JDM wabra obɛgye akondwa ne fa ɛtɔso mienu awɔ ɛne bosome ya edinkan ɛwɔ afi mu ɔpepɔn bosome de da na ɛtɔso nson ɛmfie mpem mienu ne aduonu enum yi mu no ɛba bɛpem ɛnɛ da yi a mede wo ɛkasa yi ya ɛnɛ ɛyɛ ayehu mbɔ bosome ne da yegu so a yɛtoatoatoatoa so no a yɛhwɛ ne mu sɛ ɛnkyɛ yɛde ɛbɛba awiye ɛnɛ ɛyɛ ayehu mu mbɔ bosome no ne da ɛtɔ so aduonu nson yi mu no ɔkyerɛ mu sɛ ade foforo biara ni hɔ ya ɛne de si aban ya His Excellency John Dramani Mahama ɔba yei wɔtumi de ne nsa si ne bo sɛ wei ne ade a ma yɛn ɔkyerɛ mu sɛ nne sɛ wohwɛ mprempren aban ya ɔte so yi a yɛn kɔte a yɛte yɛse nde sikasɛm agyina ne nan so sikasɛm bɛn a yɛse sidi na atumi akye dollar no aboro de na hwe fam sɛ kum no ɔse hwan aban no onim ho daayure onim mo hwehwehwehwehwe ɛkwan yɛ fa so a ene sidi no atumi agyina ne nan so sa no aban no ɔmra no ɔmɛkyerem deɛ bɛn paa ana ɔkyerem sɛ nde sɛ wode wani ɛkyerem ɛwɔ abrochiman mu America ne ne keka ho a ɛkamnya kɔyɛ sɛ adwadie mu ntawantawa trade war bi ɛna ama ne homene so nti ama ne no dollars no ɛnya adeɛ sɛ amanhodo bi nim tumi di dwuma a ɛno na ɛka ho bi ɛna ama ne na hoɔde nate kɔfam ti sɛ aban ɛba abɔnte bɛka sɛ ɔno ne mmɔde na ama dollar ne gyina ne nan so a yɛnse ne huu minua yɛte kwasi kɔ onyankwantia memfa sɛ yɛto aba wie yɛkɔ the 7th month mehwɛ me mansi mu a bi a igyina ne gyina mehu bibi fufuro bi asɛ bibi fufuro bi ayɛ aba na wobɛte yɛse aban no aboa ma dollar kɔfam mema timanfoɔ hu sɛ dollar na akɔfam no ɛnyɛ aban no mmɔdenbɔ mpɛn bebree no aban bi asese na bibi te sɛ yɛse aban na ɔyɛ yɛn nyinaa yɛ awɔ sɛ ɔman yi mu no ɛna me no kasa yi yɛwɔ trade war ɛwɔ ɔman no mu nti Chinafoɔ a na ɔmo to kesi ɔmo nneɛma de kɔ America ɛna ndafoɔ na ɔmo de kɔ America ɛne ada amaman no ɛna ɔmo nyi bɛmfa nkɔ obi asokesi ne deɛ wɔ ne mu no na ama sabe dollar no abi banti akɔyɛ sɛ dollar no de zia no America foɔ nkɔ toli ɛna ɛde $2 no ɛna ama dollar no ayɛ aba from nti mepɛ sɛ amanfoɔ nyinaa hu sɛ ɛnyɛ aban ne mmɔdenbɔ ɛna aside that no ɛrefɛ Ghanafoɔ nso akɔ 2022 way back na dollar no wɔ bɛyɛ 50 cedis October 2022 there about September I think 9 cedis na onumonyafo yosen amo ankomo boy a woni en boy wɔ Liberty gasia so no osan etwa ne nsam so de aresede pa ereto aban ya wote so emekyerɛ His Excellency John Dramani Mahama ne NDC aban sɛ empuntuo pa sɛ esi afi mo de empuntuo no ye hunu so baako kura enti aban no sɛ wo bibi pa bi ɛyɛ de boa so man no ebetumi atu mpɔ ɔman no betumi akɔ nkan a ɔma ne homene so ɔnsɔre nyina yie onyina ne nan so na ɔmɔ adwuma na sɛ ne nneɛma ekɔ yie ɛnkɔ yie kura wɔse ne titiru pa ne atoyɛ TV mantam ɛkyɛ sɛ nneɛma ɛnkɔ wano kura nti aban no ɔnsɔre nyina ne nan so na ɔnyine ne ho mɔ adwumaden na ɛno ɛna wɔsan so hyɛ bɔde akyɛm sɛ ndei ɛwɔ mu sɛ NPP amanyɔkuo yi a wɔno firi mu nam so ma ɔbɛyɛ aban krakye pani no wɔnom ɛte nkyɛn deɛ nanso yɛkɛsɛ yi no anamontuo biara no a aban yi etu no ne mmɔdenbɔ biara no a obetumi abɔ ɛde aboa ama aban no ne dwumadie yi a odie atumi agyina ne nan so no ɛyɛ adeɛ sɛ ɔbɛyɛ ɛde aboa na aboa ma ɔman no ne nkankɔ ɛne ne nkyekyereɛ ɛso atumi akɔ so na mɔwa yɛntie wɔ abra ɔgye brɛ na afi ɔkyerɛ nsɛm ɛti sai mu
Nti sani amamu ne kɔ ne de papa ne mpanyinfo a ɛne ne nkɔfo a ɛwɔ aban no mu yɛ adwuma but me de me hu edisi bia wɔ me mansin mu me nua as we speak mean to me on say aban bia wɔ n'ani so adi hu sɛ me ba meyi we to be honest ne aban ne de bɛbɛ bia ɛbɛboa amanfo ɛwɔ sɛ be western north no we welcome it jitum pɛko pɛ sɛ ye yankasa ye region any your district ɛwɔ western north na omudi dwuma nti de omu bebe bia ye de ye ditu omkeka omu ho because any ye ba ye na we need so small na ye niema bebe ye contract niema no ene nhunu sa bi nhunu sa ho bia onwonyamfo yosin amwa aye ankane aban kratch pani yana ogiremu edema adesia wonom ewo sahwi akwantomra mansi no mu ena one yen ebo nkomo na watwi mu ewo yen kase ebo mu a yenso yadan akire ama wonso wanya bi ati liberty adrokurumienu na chiripo enson kasa vidie so ena waso egusu ya wuti anwubre no nan kase yesemufo adaworoma ena wagebre asone so kroje ede ama me enedai na eno so ena na me adom yegusu a yekenkan de ama wi enti wodi ane se ko Facebook okwa bo my liberty fm my liberty fm mesraw eyeden my liberty fm my liberty fm like share wadwentre ye fa kase ye wono fa guo mebrepam jebaje bre na fe yakenkan nyina enso edi ama Ghana de share ye kai wo se ukona like ya share ma obi enya bi enhwe ye ntoa kase no so na ye kogina mu ewo ensam foforo mu ye toa kase bono eso a na yakwa kogina mu ewo ensam foforo mu a na se wodi wani achirim atoye atifi bantam ya opani ya wono ene da Youth Employment Agency ano ayo right friend say Hayford Penny na owrai ene de wakasa de atudwa se ya de pa se wohwe Youth Employment Agency no wono ewon hihye pa ene ne mapa ede ma Ghana de sie tituru ne se mabunu no se de be ya ebetumi aboama me pa adwuma me nya adwuma no ase atumi atu unemployment ase atumi atu ewo mayimu na no ana ode etudwa se eyade se Youth Employment Agency wayi no wonom ebo mbode pa se danda nyina wonom betumi atu adwuma eni omanmu ase ede afiri ho na won nkasa ye mu ana owura Hayford Penny esan ede etudwa achim se ene no se wohwe enema ya ekoso ya no a adwuma ya eni wono akan bi ma adehye ya dodo na no wonom awie entfoso su gumekire SHS no dodo no anu dimu se wonom egu fie saa ekoba saa so a na eha adwene gepa enti wonom de nhyehye agu akwan mu na ne nkasa mu biem no osan so editu dwa achiem se ende se ohwe contract ya na eda Youth Employment Agency enafe Zumi Lion adwuma ku no entemu ande mpanifo che se wo matwam tintontan ede afri ho sede be ya ende niema be koyi ede ama hu ne no ena wode etu edwachim se nde wo hwe nhye edwuma wodo a wonom ewo ye egu akwan ma wonom hwe se mabudu benya bia ya ebi aye odumja adwuma go fire service Ghana police fo adwuma no so buda ho community teaching assistant afi community health workers youth in prisons and afi youth in immigration ene ne keka ho no ano ye wrai ene nsamtwerefo abonkomo ama wachire nsamusi na yomunim Youth Employment and the Youth Employment Agency yambota ye ene se yebepe adwuma a ete hoda de ama ye youth a owo oman mu akwa western of you for ye let's say yepe adwuma ewo ho na ete hoda de ama yinuanom a owo western of region enti wayi yambota ye a esi eni so say yinuanom a omo secondary school and as omanya 18 years e 35 years no omombo asesa na omonkoye niema ehunhia niema basa na emum yebepa adwuma de amomo na nipa no sori e ho se okwa adwuma ne nsa ekona no na wamfa ne ho ankohye niema bi a emfata na emma society no so no embodi dimpa enti wayi fo yembotaye aisi eni so ne se yebepa adwuma de ama mabuno ne titru wona wako school ene wono nso a wantimi anya kwanya anko school wase bi wayi yenwuma yedie ana dwuma hodo a yefa no edoso na mefa kwanye so na mabobo few bi
se ye ka there adwuma ye fa no bebre na saa de we na community police but ye the community protection assistant but ye kan community police na ya do na ye de enti opani ya wono another youth employment agency adwumakuo no ano ewo atoye atv mantam yi mu ana wote ne nka se ode ensem atudwa no kirem se dei se woye enhye ya eda wode ma youth employment agency no a oba atoye atv mantam a wonom so atena se de hye bi agua kwai mu eno ana wo mu susu se betumi aboa ama mabunu no nya adwuma yi special initiatives program ne de ye ba office no ye tu mu anamo em se ye models ahodo no ye mechanism traditional models eno e wo hoda dada na emom headquarters maybe say one kasa already no then na pese we apart from the headquarters for yinyina de ho ahima ye no enti eno no ye hu say these days no youth no e twe omo ho kakra afri kuayo adwuma mu enti ye pese ye twe youth na adwen esan babak na ye mo hu say enkantity kuayo no entesa e wo wayi sene na ye de sekan do na ye swane ma da bi ye nkuayo de no ye de abefo ye de ka ho enti ye twen youth na adwen abaso se wayi Western North region ye special initiatives program I pese ye no kuayo ka ho a ye abefo ye de abefo ewura kuayo nim afi Hobani ya wote ne se wajebre na wachre ensama wodomu enso eri ache yura Hayford Payne ya wo ye regional YE director e wato ye atifi mantamu na wote ne nken ye to akase no so liberty adukunu bienu na chiripo enso kasa fidie so ne ye to akase no so a na adisuafo adadafo ya wonom je ntete e wo bibia ni Catholic B eno no e wo bibia di anwia so be kwai mansin no mu me kire all students and they ye kase wonom de womadi atem wo bibia ni na afi wonom akosuku ya ye first bibia ni Catholic B akwa ya doye pa ede ama wono na doye wonom koye ne bia ya sebio adehye wonom ebekọ na fi wakogu nso na fi watimi eja wonan no anwumre yi wonom akosiesie ho ede ama wonom anya foforo kra abefode ede ama wonom na nam so amadwumadi ni ase no nsamtwefo ne opani ya wono ene da no meche patron ede manka bonkoyi osofu John Mensa ene no bonkomo wa bra woni nsamtwefo e bonkomo ene wode tudwa se omda ye so se danda nyina wono bekoso ata suku ya abo wono mama wo maduru ba bia wo aduri na wa bra wono ba ye na enwa ko nya sese bio ba bia mofrei wono didi wie na o mafuru eye ma wono beko na afi wakoja wonan na ko bia wo ho enti wono ebo modern se wono be ye bibi ede aboa na no ana wode to edwa se nia wono ma ye enye ne twato ne mo bekoso aye ede aboa ma emofrei adesua atime ne nan so Tibaya se 4 months na ye da ye som se da chi bia e be hia na ya bo school Tibaya se 4 months ana adwene nyansa ba ye se o se ye sha ase na ye de ye kan ye hombo ti ye kan ye hombo mu ne ye be hu se saa dwumadi wo se ye de ye di ma school no na edoso na we na e ya ade a ye emergency a wo se ye de ye di kan takre ni sisi a nti within 3 months ana ya kan ye hombo mu ne kakra ye ntobo a ye timi ye de ya ye toilet ene ba furu mu na ye hodada ase kura omuntimi nye de ntimi enyusu ana ye bo modern say ye bekeka ye sase ne ye nesika ne de ne de aye tibache we nya de ade e betwa to no mo bebebre wa kira ye be ye de ye be ye opani ya hotene ni ye Pedro edema association ya wonom anase we opani ya oda adadafo adisuafo adadafo ya wonom je ntete wo basic bibia ni Catholic B ya eno ewo bibia ni mansi no mu no ana audience matudwana ne kasa ye achi owura Adai Samuel ya wono ana ogina mu se oye opani ya woda adekyerefo ene adesua awofo nkabom komikyere Parents Teachers Association PTA oda wonmano no ekasa ye editu dwakyere mu se wabra okasa no ode ekyere mu se endei wo hwe mbode mbono a empanifo yi abo na onumabo ede abo no a omani sopa na eno achi wakasa ye ede nsema wodo etu edwa ene emwa wodo ya wonom ehia nyina no osan etre ensema wodo mu sei o students na ya de so mo antia na no mu so ti se bibi se ikoso a ombe tidani de nyina ebe se o mu se bibi ekoso a se yanya hu mo mu so hu ye se bibi na be kire ya adwene a ye be frɛ wo mu
almost in a virtual margin and almost why day after this about some benano almost tonight yes tonight I'm a Danny day you know you didn't say was and I'm on 2B I was here too far said you made dinner or mood in the you didn't a copy paper 13 good years that's a toilet in school near appointed 2 years near to me at Jenny school no Emma your new student Kabum yes we are yes I quite move into your best half of force so school be more and I'll go school be nasi bisa what if bisa and what be I was all ye piano also what or me I say nipa over you toilet no over he toilet also by 1,005 yaniana yania me yan is higher ya yedi yeti ni nyina bra yan tu esike bia yanian ya aye bibia ye opani ya wona wote ni eye opani ya woda wofo ne adekyerefo enka bom komkyere PTA ya ewo bibia ni Catholic B ana wote ne nka eye owura ye friend Adai Samuel na ne kura bu akyerefo pani ya woda suku ya no headmaster eye Peter ana ne gina mu ede aseda PSA pa ema empanifo wa na montuo ya wono matu ede aboa ene mfaso de ya we na aba no ede beboa hom no fasa akwanya no so enso ede tudwa kyerem so ndey wonom ehia computer laboratory aveso wonom ehia abefo badwemba computer yi bi se de be betimi aboa ma de kyere ene ade sua atimi akonkan na moma yentie ne nkyeremu ya wode bae semeka se yinya mo amfirimu ana meboa ebeboa ye papa because America krabi na ye nkola yi se ye ba school na sebi jana ye ka wo mo a iso mo ko kanse bi Anglican honom public toilet wo ho nti akola ne ba na so okra se okọ toilet ada se yampa o se nyampa o ntimi ensi ne kwan nti na ye haw a ye de 2 PTA ne mpanifo a ombeti maboa ye na ye guso ahomboa nti emu na o student for no betiye na mo betiye na mo ka se ene ye nyina be ka bom na ya boa ma ya wie dwumadie no ma na ye fe ampa so mo de wose yoyo mo aboka ICC bibia de do mo nyina se wo dwumadie a mo didi abo school no ya ni so ye nim se ye so ye be kan ye ho na ya hwe se ensan ensei enkoye te se de na etie ni biem na eho abanfa so amankola no na mabotare a omodi enya ye de beboa ye no so no botare no so abanfa so ama yen eni nkola no ni obi biara waka ho megina asori nanamu nso ada o student no ase se omo antiana opani ya yete ne eye head teacher ede ma shuku e friends Catholic BJHS ya ewo bibia ni ora Peter anane na wote ne kai buhye bre no anya ye be yede kase ni nyina siase da kwa ma branche ya ye friends ADB na da woroma na obo aye ede ye ntom from mamma de hye ya wonom ehwe wo Facebook no wonom timi nya bi hwe ya yede emu abaso bode ye chenchirenchi ede ema no ye sore so na fe DJ Losky ene na badwafo agegwe ya tena so na fe wonom de drive no aba betwa so na fe ye hu sene de ma komedi ede osomafo Kwame owusu tikesieke oti memammoniti a wagye me kudonto